Nugra di tiang Ratu Agung Sri Palungguh Syukur Dewa. Dados matiosan pisan tatodan. Ieu nirgamu yang titiang waluyu sekadi sangeang arate. Liniput dening lama Ratu Agung. Rengrem tejan Palungguh Syukur Dewa ditambangan. Ijo mengakuno pangobati titiang kumantireng linggih Palungguh Syukur Dewa. Kena jaban paman arko jene ngawenan sebang labu kakene maremedal sangkane ngatur pamane ngawenan labu kakene tawa. Ingat pamana duga segala nu nyeneng di puri jong rangwasi adat paman jematur kapen ngelang wih sada misi mecek mangis liman pamane matur bang sida aja gelang irengan kayu di Debli Agung jangkep alati rabi mai ke puri Widyapura papan syarat kone kena pamane kelengayan ngelatong sedane melah dewala di subane sida ngelada di Prameswari saling ke paman kelengayan ngelatong sedane melah ada rasa matur tangkil yang sing adu utusan paman sing sida parap tapi ngelah yang kane perunukane kerasa subuhan tan bina ciceng borosan tingkah pamane ngolah betak basang pamane dogen kewala paman sing pesan ingat gitu mang dewek lah tapi nenek kene-kene ki ada orang paman kapine ngelah ha Wagong dados Brahmantio Palungguh Syukur Dewa rek dewek titiang dados dinten kemana antuk titiang Ratu Wagong nenten kemana nebo ulian gelas sideng isine ngatur paman mekadong-kadong wesan gelananya anak-anak sumber tua memadu kaseng radini memadu ben memadu nomor dulu coba bayangkan pamane kekenapan pamana gelang memadu nomor dulu dadi das gelang madu paling cerek ke aduh ngopidan menggelaman gilira makin dumun dados di kebangetan pisan Palungguh Syukur Dewa ngayunin makin napi ketujuan Palungguh Syukur Dewa merabian meriki ke jagat Widyapura tenika kemanti pikayunin rin mangne presida Palungguh Syukur Dewa nguasi tuwi jagat dikiring Widyapura karena sapunika kayun Palungguh Syukur Dewa saja paman do mula dua tujuan gelang ne utama kewala nu tegarang paman ngeunaha saling ke gelas sidang mulati tujuan gelah itu paman adi rasa mulati kayun di Debli Agung supaya sing sida belah yen ingat-ingat ngelatih saya lantas tugas segelang mara tekad ini kelawaning jani len pesan paman aja subenawang tugas mara tekad ini kengket di Debli Agung mau melingop takut neka penenggelang makayun gelang mesiram na ide ngamilang toyo di kengkene kagak penyaplok nyonyo berjemaah jani adi bisa ke kene paman di jani yang mirip netuno paman oh iya nasapu niki kuentenan Palungguh Syukur Dewa ditambangan makin sampun kerasan dewek titiang duanin sampun lami Palungguh Syukur Dewa nenten anang tangkil ringi do anak kelingsir iri kering gua maya gengong mejantan tuna mejantan reret kawi bawan Palungguh Syukur Dewa kawi sesan Palungguh Syukur Dewa man yen sente paman matur keto gelak ke masing sa paman saja yen lawan ne saja neng rana ya bener gelak sinta ingat katurang pemenang mara peken jong niang lah itu di gua maya menejani galak-galak karena katurang pemenang hijau gelak kali pemenang paman
adene paman. Tegarang paman mati. Kira-kira Bung. Iyan wantah kangkat yuki atur ciciang. Gumandiring lagi Palungo Cokordewo. Palungo Cokordewo madwe putra kualon. Yang niki makin atur itu anak kelingsir pindah ke pemenang, pindah ke upeti. Mangnene presiden ngewowohan kawisesan Palungo Cokordewo. Aduh, sedang melahap pesan paman. Misi bukadur paman itu saja. Putra kualon gelang nenyani medwot lu bulan. Wani bin sadar. Ne pindah ke pemenang utama paman. Lah, maksudnya kan? Siapa niki? Mangki diring gelalang Dharma wecine, Dharmaning pengliakan, penesian dan roh deranggan. Kalau ngusuk pada rumah puriang, ciciang makin dikiling gelungkur ini. Terus. Pirakin titiang Hidoyana nangis sungkan. Kengkengan dasar. Ya tiang titiang, yadin titiang memargi nenten kenian tuk ketiben kadi atur titiang kangin kau nenten uningin bulas titiang ring ajang pemedah lera kedua. Balik jebos jag wenten jat mau agam-agam sarang kalih raut saking puri. Puli dipuli penekan. Kenawan paman ngating paman. Kadi atur titiang wau. Kayu wangi menangi dewa ning apa ya nih paman paman menangi dewa ning jajak dari rasa menangi dewa ning atau titiang matur sapunika malih rauh jajak manahe kadi wong ini dikalih raina lah paman kemudian kan semeng ladek putran gelap paman dan yang ladek menang iki titiang menang kau nang pilih di paman ngalengkan paman nah dak sungkan ra dua Nah kengken untuk idewo dengan mana cini diapin paman iya namun tuh sekan Asmuran punika riyin nikahang ora dua aku mutus titiang hijau patut titiang memargi ngrurung pahlian nangdo wenten ngayah nambah nin sungkan itu yang muang kiane cini lautang paman ngalih pahlian kok iya beli paman ya paman titiang pacang kepom raja jagiduna sang-sang
paman ini malu ireng ide ibu panglap. Tadi paman Malah kirang beli napi tadi orang. aku pesan beli tekan lacur. Napi. Jeneng subuh sedo. Aduh beli. Apa napi? Amat tanpa paman. Paman yang lagi nih paman. Aku napi. Beli. Napi lah. Ada napi beda ada sop yang mirtan beli. Ya. Jeneng sedo adi. Jeneng sedo. Kayaknya. Dua gol. Layo nih do, ya nak rian, Linjang di balik semua. Biragi di tiara resipun nangis, kodropun di tiang mulai pergi. Rong sampun memang kini celing sampun sedang. Tapi puaran di tiang kantun mau repli. Nanti tiang nenten sidang amat doang perdi sentana. Memang ken wenten raresi cening. Ne patet ngentos linge beli. Sampun raresi cening sedang. Sampun api pacang penadosan jagat beli. Pangyang teh mana titiang? Ya diastun titiang mau putra kualon rengi cening. Mana titiang jumpu pisan beli. Wantar rengi cening titiang pacang landeng ang pedewekan. Riwekas kayang titiang itu beli. Tuan ini makin sampun iki raris kawentenan. Reng siro, reng dijo titiang pacang mengeklandengan beli. Ken melah raosi dewo di pelengan jani manis satu dewo ini teken yang beli luwer madu juruh yang rasa yang beli nanging di subane sido kecapang beli paitan ken kante wali rasa-rasa sing sido ban beli ngelepat Dados beli mau jana sapun itu beli. kemudian marajani ada ulung raosi dewo buka gitu di subane jeneng sido yang bibi puane apa nekopin belangkoman sing sido dewa meswang raos buka gitu Beli sampun ambil geles sale tarso. Napi mawe nanti jangan tenanen matur sapun itu. Dua ning ne sampun lintang icening nak becek-becek kan tenang titiang. Rasa sampun cuma ger mana titiang beli. Ien dumun pe titiang matur sapun itu. Dan saat maka titiang nyampah ini pun icening beli. Ini yang kayun-kayun ien beli. bon subo jagare awenan sing ado atur dewa ken beli ang tegarang kenah-kenahan ini patut sanang lantengan dewa jani ini patut sanang jagarang dewa dugas mo idewo ning lekadang ceneng bagus ping telu ping pat kau katulung-tulung mangene pan sidoje dewa mati tulung tekeneng mo idewo ni perjani ngaji momongol ngaji sing ningah mulo kene prah nak memadu ha beli nenten nyurianin dawa punika titiana melaik ngerara balian siap dong boya lantas di pulangan kan agon-agonan beli neng aisan tanu cari ceneng bagus pangadon nyayut kelacuran beli nene wakas nih jani ceneng lantas subuh situ nyene patut ngentosin linggih beli ngemutan yang jagat di video ya namun tuh tebatin bila selemah dino sekalo kelawannya sekalo maknanya pangside ceneng selamat nejani ceneng lantas subuh situ rasa tanpa guna bahkan bila di pemerajaan agung paman lautang paman ke kerajaan agung tulang mengejang pejendangannya apa gunanya gelah nyusung kerajaan rasa saya ada wiki asung ceneng dewek lagi makin
Reno Ratu jangan Lakung Ningsir Palungo duanin yang pemerajaan kuman dilingih ide sang yang kita mina bandi tiang sampun latih Palungo duanin wentan sastra sane ngemangsan sane mengahring sejeronin lontar yamu kurang